Ki te hiku o te ika I naia nei, I te ahua nei, kei te mutu haere te noho whakatā ute a etahi ki te patia o Matariki I whatu whiwhi. Hei tā ngā hapū o taua whenua, ara hei tā te whānau moana me te roro huri, kua tau he kawenata ki runga I taua whenua e ki Marika ana me kaua e whakatū whare, e whakatū arahi koira nei ki runga I taua wāhi tapu o te Māori. Anei ngā whakamārama a Harata Brown. E tau ana te Māori. He wahi tino tawhito, he wahi tino hohonu, mō mātou te marae hai te taimarangai. Nā te mea heita tēnei, te tahi o ngā kaiarahi o te noho tā ute kiko nei, ko tau te take nei. There will be no buildings being built, there will be no digger work on our wāhi tapu, which is huge. Nō te ata taimai ngā uri o te whānau moana o te rorohuri, kia rongo I ngā kōrero o te wā. A he koanga ngākau mo te haukainga. So proud of our whānau for getting us to where we are today and actually working together. It's been awesome. So now we can let our tūpuna rest in peace over here on Pāti o Matariki. Tā te mea no te marama o akuhata ka tū ngā pihi, hei tā te haukainga katai mai te tangata nōnā te whenua me tētahi mihini keri, ki te hanga ara hau, e whakawhiti ana I te one nei. So this kauta was put up on the fourth day to help the guys on the front line during the occupation. E rua te kaumaiwara ki muri, ka tau te whakatau, kia noho tāu te ute. From this day forward, we succeeded in him not putting in a second access way. There's going to be no houses built on the land that we always said was a wāhi tapu. It's a pity sometimes we have to go through a process to believe what we already knew. I toro atu mātou ki te tangata nōnā te taitara o te whenua ara a Peter Hay, engari e kore ia mo te tuku kōrero mai. We were able to come up with points that we wanted agreements on with the owner Peter Hay. So this whenua behind me, te wāhi tapu o Pātea o Matariki, will be covenanted from any buildings to be built or any digger work. Ko te whakahoki a te kaunihera o te raki, te āhua nei ko tau te take kai noho nei wainganui te hapū me te tangata nōna te taitara ki te whenua. Ka aro matawa I te kaunihera I ngā tono āna mata, he wāhi tapu motu hake tēnei ka wānanga hia te take nei e rātau me te hapū. I think this will also set a precedence for ongoing mahi that we have to do around the motu on our dunes. So I also want to thank Hilda and her team for helping us get to where we are today. Hei te ono karaka I te pōnei ka rerenga karakia, e hiki ai te noho tā ute nei ki te patia o Matariki. Harata Brown, te karere.